Southern Disc Rwanda Ultimate Tournament Team ni irushanwa ry'umukino wa frisbee ngarukamwaka. Muri uyu mwaka iri rushanwa ryabereye i Kigali mu Rwanda, ryitabirwa n'amakipe aturutse mu bihugu bine ari by'u Rwanda, Kenya, Uganda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Amakipe yitabiriye irushanwa arimo Kigali Flying Gorillas yo mu Rwanda, Kakamega Wolves yo muri Kenya, Mbarara Airbenders yo muri Uganda, Kemli yo muri Kenya, Club Ultimate do Bukavu yo muri DRC Congo, Entebbe Bull Sharks yo muri Uganda. Irushanwa ryatangiye kuri uyu wa gatandatu tariki 7 z'ukwezi kwa gatatu, ribera mu Gatenga ku kibuga kizwi nko kwa Karirosi. Irushanwa ritangira, amakipe yose yarahuraga ikizwi nka round robin, haza kuvamo amakipe 4 akina kimwe cya kabiri. Muri kimwe cya kabiri, ikipe ya Entebbe Bull Shark yahuye na Club Ultimate do Bukavu, mu gihe Kigali Flying Gorillas yahuye na Kakamega Wolves. Ntabwo twabashije kugeraho n'ibyo umukino wa nyuma. Ikintu cya mbere twabuze nk'abakobwa benshi dufite, nkangurira abakobwa ko bakwitabira no umukino utaramenyekana cyane. Biradusaba kugenda tumenyekanisha mu bigo by'amashuri. Iyi mikino yaje kurangira Entebbe Bull Sharks itsinze Club Ultimate do Bukavu, Kigali Flying Gorillas itsindwa na Kakamega Wolves. Ninaiona mzuri, ni compétition ya mzuri. Ça m'aide vraiment à progresser. Comme auparavant, je ne connaissais pas jouer, je ne connaissais pas les règles. Mais avec cette compétition, ça m'aide à progresser, à savoir des règles. Na kujua bingine binye sijui mu reglement ya frisbee. Ni compétition nzuri. Mwanzo nimeanzaka sikuwa je ne connaissais pas certaines choses sur les personnes, les étrangers, et ça m'a appris à comprendre quelque chose sur une personne qui n'est pas de ma culture, qui n'est pas de mon pays, et savoir qu'il y a d'autres personnes qui existent, il y a d'autres cultures qui existent, et surtout ce jeu m'a appris beaucoup. Umukino wa nyuma wabaye kuri iki cyumweru uhuza Entebbe Bull Sharks ndetse na Kakamega Wolves. Uyu mukino waje kurangira ikipe ya Entebbe Bull Sharks yo mu gihugu cya Uganda itsinze Kakamega Wolves yo muri Kenya. Just the competition, it was very competitive and I'm looking forward to win the next time. Yeah. In general, how do you see this competition? It was very competitive and inclusive, considering the fact that we had new teams, new players all over from different countries. Entebbe Bull Sharks niyo yegukanye irushanwa uyu mwaka, ni mu gihe umwaka ushize irushanwa ryari ryegukanywe na Kakamega Wolves yo muri Kenya. Gusa kuri uyu mwaka aba basore n'inkumi ntago bahiriwe. We're very excited. Right now we don't even, it's hard to explain really, because we've been really fighting hard. You know, the past about 4 years. I started playing in around 2015, so we have really been, reaching, quarters. We started quarters, reached semis. I think the last tournament of Kigali we reached, I think, finals, and then we lost. So we have really been, working hard to get the gold. It has been elusive, but finally, we really get it, and it's still hard actually to believe. We're excited initially when the game got done, but it's still hard to, but everyone is really excited. Yeah. Before the tournament, you expected this? Yes, we did, because we have been always reaching there. Well, it's like we're almost there. We always reach, semi-finals, finals. So this time, we really came to push ourselves and at least get a gold, because we've been putting it out of work the past few years. I've been, yeah.
irushanwa twafashe umwanya wa gatatu. Amakipe twakinnye nayo arakomeye cyane urebye pari raporo yacu, ariko ntabwo twatsinzwe cyane. Twarigerageza urwego ruri hejuru mu myaka ishize. Ni ukuvuga ngo amakipe twakinnye nayo, amakipe ari kwitegura kujya mu Buholandi, andi makipe yavuye muri Afurika y'Epfo. Ni ukuvuga ngo ikintu tubura kugira ngo tugeze ku mukino wa nyuma no gutwara igikombe ni imyitozo mikeya. noneho mugiye gukora ikirere kugira ngo ibihe nk'ibi mutazongera guhura nabyo mu yandi marushanwa azaza? Ni ukuvuga ngo ubu strategy dufite strategy yuko tuzajya dukora imyitozo kabiri mu cyumweru kugira ngo abakinnyi bose babashe kuba kuri page imwe. Iri rushanwa ryitabiriwe n'abakinnyi 110 bakinira aya makipe yose uko ari 6. Abo twagerageje kuganira batubwiye ko iri rushanwa ryari rifite umwihariko wo gukomera ugereranyije n'ayandi marushanwa yagiye aba. Ikindi wamenya kuri iri rushanwa nuko kugira ngo ryitabire wimenya kuri buri kimwe. Ikipe yabaye ya mbere yahawe igikombe n'imidari, ni mu gihe ikipe ya kabiri yahawe imidari gusa, ndetse hagenda hahembwa n'abakinnyi batandukanye bitwaye neza muri iri rushanwa. Southern Disc Rwanda Ultimate Tournament Team ni irushanwa ngarukamwaka ribera i Kigali mu Rwanda. Naho ubutaha na Riremera Gayetan.